Ka Jaiñtia Student Union seng mi kalapan bana ban pelong ya ka jingi shong kyllaiñ myngngor ha ka arpatere ku jemang araja arsan ban penpau ya ka jing persha halor ka jing bam yo kelas ki khynnah skul rilum Jaiñtia. Hau kurwo balapha shkilar pathai khubor ha ka arpunyu terek jemang araja arsan ki nongilam ka seng ki la pyntip baya ka jingi ki da ka ba shong kyllaiñ myngngor ansa pelong halat kyang Lyngba college ka banstang naduh kapor harui biji minstem. Ka seng ka kerparu yagi khynnah ki bampat yo kelas bat yagi kemi ki kiba ba kini shemphang khnang ba ka jinge ki kalong ka ba seiso. Adin wada bon ngut ki khynnah pure ki spa ngut yu the 1 week sa office ka seng wa mem yo yu like kelas aduk ne gesngi mem yo admission ge leliang ka Jaiñtia Student Union ini udah ada yo iwo icham chief minister wa emgram alor gejing icham chief minister wa yalam do general secretary depan ni no chief minister yang meklia wo no iga additional chief iga evening chief apa Lyngba higher secondary school pan iga morning chief of women boys higher secondary school the kat gejing icham wo chief minister yo luti bhai to assurance wo chief minister yi wa riew sok begini problem what singi asmi kamu manggapte aduk ne udah setia neliang chief minister neliang aduk ne ngi sok begini problem admission mangisngi iga minong ilam sen mangisngi bon gi phone call so wan gi bay pai khynnah yum yo kelas kamu manggapte gini khynnah uduk kelas sa thu bon han ki rong komon to wan ni long yung sem godo the din udah yo udah pun bagi kena upas on newsnam yo ti wen eliam ga government le ka something ndre go snya si ado ni ga sngi wan nang bun gi kena um yo kelas the JSU ni ga sngi de pan man ga jing elang go kerke por ga office yang besai the chimule de go bigarai wo bi ki pan man no de ga jing ki ai jing to open snya ga sorkar wa apan yo kelas ba gi kena yo the jingi ki go sen plan go pan man to man mun step haini hala college karpat ye woro ikana skor ki udah pem yo like class one gi institution osnya bahag yo one step haini hala college he por khat bi je karpat gi bagi ba ikana le wi imlang bagi kon yo thi ne ba mun step do pan man gi sit in demonstration kani man ga kam chi ta pun snya le ne gi jing snya si yo ni open sinyal ke sorkar atau aduk ni resmi kini konekti ini buyu barayong ni mem yo kelas ke nei liang ka seng ban se di hap chim ni ni ga sen jam ka seng le ego ga assurance oro in khana pure wa nei liang yo ni kap mun puyo kelas yong pe jing ki dan nang pun joro nei ni sekma ai jing skiat mem kwa kan man ga jing ki tang wa yo nei liang ka sorkar aduk ni gesngi mem suba ko ni temban se kan man ga ni jing ki te karpat wa the sorkar le desnya we ni khubor mo snya bahag of chim go one the solution kanang wa iyo penyerap ini kena yang ni the JSU ho pha we ni proposal even ni memorandum of chief minister you tiwa kat chief minister you tiwa you solve ni problem tang hadu ne yo mi ji la ne te dam ban se de pon man ni jing ki yang ni the ni jing do wa yang yo pon mi ni evening shift or morning shift kam chi banta tho immediate solution ladang em go itu one solution go government ye go top class ini kena ika musen pediang ye kata solution